Sing hai earning apps nai lai tam ni ke belai nyo earning apps abo kaham tam ni ke inter mane tam ni ke washing payment bo tadi nu hapayo success ongo ke ang bagai nong ni bagai hai tu bai bika ta kaisa tam ni kang nong no bai ke restart khai ang tabuk phunong nai nok nai tong di noro youtube puntang facebook puntang je kono jaga link amake khangke o link amake click khainai thani or click khaji youtube ke youtube je kono kaise browser choice khaji kam ke interface nong jaga na oroni mall number chindi ke o captcha code or t-shirt de goroni password jemu chungmani slam de hai o password obo oja khaji khaibe pore oro restart khaji nok nai chong di kang beono complete khaikya tabuk restart di ke restart complete ngba kya ke bahke rang manai sing tabuk pula restart khaiman pore no nang 5 taka interest manai o 5 taka kompai ke nang hai 2 taka manphinani bahke khanya nang nang besa order thane order thakamo kasia 2 taka mo mekno delin man thanai total 720 taka manai 365 din ni bagai 720 taka manai free abokhe besang bahke recharge khainai nong nang ta phunongnai income khainai ke to recharge khaina nangnai naidi 500 taka dakhangke daily no 5 taka manai 1000 kaise dakhangke daily no 100 taka manai minimum withdraw no 100 taka tamke sang 1000 kaise recharge khaike belai chawat daily no withdraw khaitok mano kabang khaike to kabang manai 3000 khaike 300 5000 khaike 500 taka manai amake manthanai ke recharge bahke khainai ang no phone recharge khainai ke o jagan click khaiji o click khaike o buy now already ke buy now ke nang kase je kono choice khaijin ke tamni ke o recharge click khaiji recharge click khaijin ke interface ong ke fan hai select khaiji o pay o ke hai select khaipi di UVIP no ke UVIP no nang Google Pay by recharge khanya bagini Google Pay already Google Pay o sindi ar singa ke kor Google Pay phangke nangorani UPI tisadi UVIP tisadi full ta tisadi karon je kono bank ni ke oro sine je kono kaisa SBI ni ke okay SBI ni ke umphai ACI ni kamphai yama ke nai oro tisari di ke umphai ke pay or khangani Google Pay o thangai nai pay khairi di kaisa notification phai aproni ro apro pay khairi di ke nanya di ang withdraw khaimani ani success bongkha withdraw thangani sang already amaka success khai ko yang katawam 302 taka ke processing choli tongo amo tini hamnai tamni ke 12 ghonta brok time ro asing bicha hamnai 12 ghonta nangya 2 ghonta ani to 2 ghonta nangli na withdraw khaimana 12 ta 13 o hapai kyang nongno ani kaise message phonongnai hamani kono tax rwnang yaro nongno message phonogona ani hapai man nanya di SMS একটা 35 হাফকা বার্তা উইথড্র খাইমানি কেতামনি কে বিলাইনো কাহাম কোনো ট্যাক্স লাইয়া 152 ke 152 হাবো বিলাইনো কাহাম মাহনো তামনি ke to ট্যাক্স বড় নাইয়া দাতিনো বাহাবো আমবাগै